خلک چلاغات کلداری پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک نرینن خوانین سمان خلک دیار کرد گو حیانی ریبر آپو فیزیکی آزاد نبه پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک بسر ناکوه و اوه بگمان نزی ترکیه ببنو گوتن دوی پیواژه ده پیدیوی هیا گو ترکیه گاوین جدی باویجه و پزگریکا دموکراتیک چاره سر ببنه. الدولة تركيش قابنا بربشع بابيجي يعني هو كجهة باورية شيء جهة شكوك وما جرابن هذي ما أبن براستيجي مثلا إنها سلوكاتي زنداني ده يا أب تشتيقون هذا بن سلوكاتي بخوب بيشتغل سلوكاتي بخو دركبي بيشبري قمرة دركبي و پیواژه خواه آشتی اشکره بیجی و باشتر بی بکی او شکو گمانجی دیرا آشتی بی بر آفنا بی سروکاتیا منا بی یعنی حتی سروکاتیا منا در کبی آشتی نینا قانونا اف قانونا در کتی جی راستی دستوری ده نوی نویساندن حقی ما فی ملتی ما اوگوتی نوی نویساندن دستوری ده و سلوكاتيا ما ندر كفي وحبس جيبة تفدج ندر كفن باوريني نتجارة ودي سام دبيجن السلوكاتي أفقافا أشتي أفيتيا أمبيرا نبكو أشتي أزادي بيربر أفونا يعني أمري بر أفو تاني كارن بقنا أزيتي أخا أو كارن أشتي جي تشيكن أو كارن هل تشتي خوش فورا بين